svima, ja sam Ema. I ja sam Patricija. I dobrodošli na naš kanal. Dobrodošli na naš kanal. Ovo je najkraći vjerovatno video koji smo uploadali na našem kanalu. U trajanju od 3 minute, a to je zato što... Povodom video stara. Uglavnom, malo ćemo vam dati savjete. Ja sam iskreno gledala neke video star prijave i dat ćemo vam savjete kako napraviti što bolju prijavu. I kako uopće napraviti prijavu i koja su zapravo pravila za video star. Tako je. Prvo, morate biti stariji od 15 godina, to je jedan od uvjeta. Drugo, video mora trajati 3 minute. Da u te 3 minute morate biti što zanimljiviji i što više prikazati ono što vi radite na svom kanalu ili što bi htjeli raditi na svom kanalu. I uglavnom morate predstaviti sebe u 3 minute u što boljem svjetlu. Najbitnije je to da ste posebni, da ste drukčiji i da radite nešto što volite. Ako volite igrati igrice, igrajte igrice. Nemamo još nijednog youtubera koji igra igrice na Jumbusu. Mislim da u te 3 minute morate prikazati ono što vi najviše volite i nemojte kopirati ostale, nemojte gledati način na koji su drugi pobjedili na Videostaru, jer mislim da ćete se istaknuti svojom posebnošću i svojom originalnošću i da ako imate ono nešto, to je taj faktor s kojim možete proći. Morate biti svoji, jednostavno, jer samo time vam je zagarantiran prolazak, to je pobjeda. Naravno, nakon što ste smislili originalnu prijavu i snimili to, uredili i uploadili na svoj YouTube kanal, morate paziti da vam je video na javnom, ne na privatnom. Sve što trebate ispuniti formular koji se nalazi na Videostar web stranici. Stavit ćemo vam link dole u opisu. Tako je, ispuniti sve svoje podatke i staviti link svog videa i držati fige da prolazite dalje. Tako je, da. Uglavnom, na kraju nemojte zaboraviti biti svoji, predstaviti se kao vi, nemojte pokušavati biti niko drugi. Budite originalni i to su top 3 savjeta od nas. Želimo vam puno sreće i vidimo se na Videostaru. Bye!